dak men sim jong jing sokhya bat ka jing sngobitar ka kenhun ginong shong dukan di bam ki beju penbiang bam ha ko pesu deputy commissioner ka ribhoi menta ka singkil alik tur ko pesu dc banda wayal ka hok aden bekila syak penduk ben yo di marbam ha ka por bedang yai election lok sabha lan ka mp kaban solong shan ka jela mekalaya haswa ba kini ginong shong dukan di marbam ken kenduk yu deputy commissioner ka ribhoi kala lej ru ben jurip ka circuit house ha ka bala aja ka kerpang yo wei bar jelau bana shilong ban le ketika kam ketika jaka ban penbiang bam kinong tre election ha ka bala kena ru bala penlang penban ka jaka sorkar kum ka jaka shimet ban shat bam na kamenta ka neka election mp ya ka kunhun ginong didukan bam la sanran lang ru da ginong ilam ka ribhoi youth welfare organization ban kershan ka jintawa ba kinong didukan bam ki beju penbiang bam mentar ki post nam kat badan ka election mla mdc ne wat ka mp election ka jela henry mentaus nam ki ne ginong song dukan bam ki badan kum bakhat laingut bun ki bedai ru ki long kemi kila syak penduk ban bu dukan bam ka neka election mp bat la kena ru bai ka kam penbiang bam la ai pen ban syaw wei bar jelau ban shillong Katu ko por bangi tap iswa bangi tap ya tu katandar kila phat tap bangi tu katandar ki ong pat igi hadapan gidi ben lek lut ki tes baro nadu ki khmat nadu ki skor nadu ki rendang nadu ka sentor baro ki pak lek ingi ka tes ki ong na bangi hak ban shim ki tes ki baro te kita ro baro khoi gila lap miak sengi gila pulut por gila lek ki hospital gila de lek lut ki tes ki baro gila cap itu katandar nga submit ki tu baro andre akap sengi bagi plate ta katandar pak de ngi kata katandar pak ngim shim la yo weiru ingi nang ne ban syong ya kata kedukan ni ngila wan hang te pok circuit house ngila siam bahang te pok circuit house kat bahaka por bagi ki ai order ingi ka ja ka sha bangi syat kim sha ingi ban sok ki plastik ki ong baka ja ka de ban ka bakluit bat ki de ban khat bet ni ki Q ban ai ki ndrei kat ba menta pat de ngila lek ni siam hang te pok circuit house ki dok plastik sudah ki motor plastik sudah ki car plastik sudah hang tem tai ki pendon kam yengi watang ka umro ban ai bilor kim sha ki ong hana ba ka kalong ka bang khuat handrei kat ba menta hang te ki pendon kam de ki bilor sudah ngipet ngila lap hang te bi penerkam di kita plastik sudah ida yo ida khmat ade ngilawan saki menta barok ngi kinong sang dukan ngilawan pek hante ilap bade kita plastik sudah barok hadikat bayingi pa umsya man penerkam kita plastik halor kata ka doru ingi la ai ka barit tang arspa tengkang ngi sef iki hap kit snabat jak dukan bat adang sudah ndrei bale hante bade yu dakhar da ai daga sket house bakin syong bakin tiak bakin shet kat bayingi hap shet kinala hap sna hap pen khot iki caka bangin shet bat pen biang ya ka bam na mata jongki baki ong baki de fide long ki bakoi balong hygienic hang te ya kat bahang te pada mentangi pek iwan pek kar komset hai ka long hygienic barok kita gidok ikop kita gidok plastik sudah ki brush sop du tha ki pedam da ko hang te menta wadi ki motor ki choro berkhat ki chor ki bla pensah du tha sudah barok hang te ki set kumbagi ru ki ngis dap da kajing lengo ngi ki nong song di si office kantin ni la ai bam de ki barok di kisnem mang ni aka por baki don ki bil ngi ya sha wat haki por ko bit ngi la ya sha mentan dala dei kata kasin kadai ke panengkong ka ba yangi ki kantin ki kentaj baki nom ai ta ka bam ndei man barabor ka basdang yangi ka bakut yangi kat ka baduna yangi siteng bit siteng yong ki ordar sha ki ordar bam nangi ndei menta pat de yangi ki kentaj ki klem syam khat hi yangi bakin ya keren ya ta kador bangin la plit ka tandar jong ti kala he kador pila ne em ban ai bam ha ka de ka bangi bu mangi ngilingim ju wadaki ai tam kador sispa tingkangi ki bana kantin ni accept bet ni ai kat ya ka bangila to langim la ban kedang ya ki kat bayala di tingi hat hi ban yo nong kanu ka kam ka bangi trei ni de ban yo sing yo nong tengin dalaya le ya ka lanjo kan ni ka bil ka ba barok sisnem mentaro ujubat yang ini nakawai kata yo uan sak de kawai kata yo nakawai kata yo sakawai ka banai ndala le uang ka pisa kalarung hapo account jonga tengen sa ndala sa ni utau CEO ngan sa IFI ndala le kata ka banai ru lapoi ke usnem ru mentapan ban kendit upan pada ka GST nalor haki tu ki porthat tandar ya ka GST uklem pan ni tingila ai bet kabam kat kumbak bakan biang ya tu kador jong ka atpa bat ka jing yo nong ka jongi ndai mentai ya ka GST ru ulaot nalor kata pur ka pisa usem air to public subun bata kasmi na kayang dungi ki ba ju supply bam haman na ki election bata kasmi ki banse ban wani tendu UDC na marngel awan ha kasi coding ru i kemla bani tendu tingila submit ya ka jing thor usai kabala penlengo egi kalong ba undon weiru bayo nangi ki bathap tandar nang ne na di bohi district hari yo ki banabar ke district kena lo nang tar ngilawan banyak keduk mentai ok bahanga uda ubat hep ubayo udai ba ay kan rit kabarit tam te ula ongru baka government kala approve ya karit kari aspak sanpo te henry men sinem ru mangi in paidin mo ya kaba men sinem ru karit kaba ay
ban supply ke di ars pa tengkah bat haka tukar rit ke ba ai mencam senem haka tendar bat kumjur haka appropriate mencam don yok tau GST dan ni uno tax bengi haban siu te Henry mentap di kila satu submit ingi ke bil bat ban ai bat GST bat balong ars pa tengkah Henry mentau senem bat di ars pa sopo hana tau ba supply mentah te kalong ke iga bas mulungo ke mamangi ki try district nang nemo lada jital indra khot yang ngi hakas ngi bapli tendar pe karit kadiban lo ka bangila ban IFP jadi ka ni pila ne ban supply hari kum kataru kam dan irum dan hari ngi syutip kensan ba la ai sha tangya we breu na selong te kalong ka bas musi ke kam tam ni kini ki kantin ki ba syong hang ni ki bala im ki ba ai ja ai shai ki hang ni office man ka sngi ki ba serve ki te Henry yakini ro akan tight lut te kalong ke ka ba ibin kenya ni ki breu jong ka district kaliang jungi kinong song dukan hakalas election MLA ke beladep kalong ba ikwa ba kapisa jungi di ban yo no mentahi ndai suban pen slam namar ba ki babud ki perlo jungi ki babud dukan ngi ke sim da karam ka sya ten re si sali gala di bandiman ba ki hap ban sini wat iki interest ru namar ngi la ya ap si ya ap ban tala long sis nem tam kimle e tengah try na kaliang jungi ngin hap ban perkhat ta ko wipat kalinti Ngina kalian yung kari buhay welfare organization adin mangila bu peniminin kasni bangin ay kajing kersya na menta gini basong dukan kibali ki lokal kibanang ni na po katemri buhay menta kasni lawan banginnya kendu yung DC la don rangkat lang batki iyo i ba kajing keren jong DC sisai kalong kapamla pan pedian ningkong loong ba kai ka bau lale ule kat kumka procedures ka lane kata sistem ka bala penyait menta Henry kata kajing keren ka yung inong syong dukan bagila batay bah kapsni ka batep tendar kila dentang ki lokal ki banang ni ki ba khatlaingut kita ki numbers ki bala thep Henry kata ka tenda ka ba layo pada yo nong selong ke kata ni na kalian kaseng gimde e ban ong ban yabis ni lane ban penrem ya ki doni ka hok ban thep ya kata Henry kalong ka ba supla ken ba khalai teli yo banda ki ba umdan ha kata tendar Tengilak keren halo kata kapang uang ban ba kabapoi ha kami ngangasanya kata kajinga keren jongi ong toh consider lang gi ba dina po katanya katem di bayu ong wada mangar ngam di wanang ni takani kalong siya ka ba pening bar ka ba penso ingkong yang gi ba dana kani katem di boy ka ba yalam ban ya kajinga ka jing so ya per jai ben rew si kentian ban ong lada mau keren ya kani ka kentian ka sapoi ban kano kata ka ban poi si kajingnya susi lane kajingnya kajing ya dan kata kajing kelumar lani kata kapan pui penbannya kapan yasniu wat mangi para bangi yasong yasa akan ika temri boy kajongi te kawing akan tu yaki bor bahalor kum ko kibadan ha bor ba kadi ban pikya ba ngi ha temri boy nilai i ba uni uri bom sung tu e katin ka telit manda ya keren ki rit kiria habda dan kita kiban translate kalong ka ikai ka basyam jing e isya